yang kwasama biya kamal ka Nuer Online TV channel anda mandu ni chang kosnyak malianong roina gwasama ka Nuer Online TV channel an wale chang ka waro ka paywelkel ron kin dangro widjan dangro de dich banatin kontin lat korojin banakalinkel ka jan report me nyaga je kaniri ko kien ko de kantin kontok de kan kulu malajek bukonen kon lat korodian banakaling re duaran report en yam ben nyaga kel gwase me mishalat chajalat Nirol TV mi ben nyaga yekel ano te kaneti dongte shanen akula la warga mu ka kanware so dargwano dongde yenaling ko report me lede shete ke mutog mila rodo dongde tore vision winami mi bana kula nyakel ka janlera mana buma dana shalat gwad be nyaa yekel ko biya ko tekangach no ka jen report mana ko gore jeno de kon diara linga tadan jatogo ja of course tungwan lat karodian to gorliang to laja gorgeno dongde nas de kan te kaliang ten katin kon lat karodian bari podon baranje nyakel okay report me chetkata shalar ke jamo no jena milaro de right now dongde konte kaliangten pinan ba nywaga jikel gwasman okay menen me gwasame report mishanong mede yena kwen gwasma ke de yena ngach tada na chalat ke ja an Ramadan and gore Nirol TV jateke 52 minute jen gor mono banyo ya kelkos baro dan update katin content lat karodian duktin content talk okay go kaje report me menen kona me kata dan inshallah ke gwas mani chala da Georgian warga mu ka gawer community ka youth county shala no jen cireke harjen message mu kan wari ko de kan teka ngai kamanda la rode na shala no te kan ite ngwante chanen to were vision winami kajal kan ngwana longwe ka jeno kan ite wa goro wa kwa ka kan kwa gawer community kwa la lerno de yen konde yen kagang no shawe pulwer community no kola gor sheman mok community ano na me dara gwano warga me pet bide we kay ka de yen linka loden go we connecting content winami ka do badana dongo jen o take threat kene to were duarun to dong walk ka page ke wana wa kanak cause jenda la talk we wish to clarify that our community does not support or engage in such act. We are committed to peaceful coexistence with our neighbor and believe in resolving dispute through dialogue and lawful means. We kindly urge you to stay alert to inform your local security or community watch team and take necessary precaution to protect your people and your property, including your cattle. Jajo me charge top ka jowda chalat gwasame ramishal ke tud malokshum pending use chairperson chalishol casual yual roi pending use secretary general so ne ti ganedi sha warning charge top ku kan la kam ga wer community re duare no te kan ri gorga jano dong de ko de kan kanang so na me da lam de yanling ka do badana dong che to go je ka gor jano be nyo ye kel sit ke mishaling so dio jano tel mile la surprise entam ko shajeling no sha community sha ko won no de yen watch out ketin content lat karodian so na me de yanling ka lo de chawar ga me chaje to community en wo de ga wer community de karodian reale kan wo te ne ti yen to we gwad dan wo gaten ko kan hoko kan kanang no
kane to guke je oken no ka dob dan lat ke wa kan ka shilbong no ka wa jen ka urur county jen gwadan jen gatene jen ku kala woka re gawer community kwa lerm to bono they can watch out no katin kontin a lot carodian diana ling na me a very important message am de yana nywa kanete ko kenden kontin ai kamadana le harode okay na me dare we kaya ko de yana ling ke de yana ngach diana nywa kanete ko kenten konondong de te ka luang ke de te ka choblu ai kamadana le harode so na me da la jenda de kono nywa kel bana we ka la rodian modong de kono lingwas me banyo ga yekel na me jay rewicha ka juba so no de na de widien de reshunga anyway chana nywa kel den ka do brana chalat keja message en kono me gwata me gore li tv so ka kuje mo bana je linkel bala nyal gwata me ko biya janen anjo cha gor gwata mo na many we ka ne di ala kono tere which dia ja chana information wan chana kaling ka ta dan na hukum we keja of course dong miram mo me kana ngaji mandan le rode de ngai ka jen information me bishinene le tv chikala do na vice president dr benjamin bolmel wa sha security de ke leonatin content kel gaja wa sha ka jogono biajen chaji updf te sha deploy the residential sha ka wuch lo dio ja ci don ne de to ta jogono ya ka bil pam so na me information me la roden tama kane te ngwan ka social media lat ken o dong na me dong shi talk so chere me ngai konen wo la ripon la ken kul la be yo kwa da danen shi cha kula tanyirar ki re ke talk baroy na ke je ripon mi shit kana me ka ta dan shalat ke je lat ke jen wona na shi ne te ngwan ken dai wichin winimi sha ngajeno la bolmel cha jan sha je chala do take mi talk but do dio je chetong ne thiang right now ko la pai ben ke kwai la pai lat ke jan gwa chang dar dan cha tung dan grun wang bolmel no cha chi security chi ko dore lo cha ne content dore wa cha ka reduce peg dien ala ne won wan ke cha ka reduce kan dial so mi chitana me wa mi sure la right now ko kwala kuje no me la ro money I'm going to share something here again with you na me message do diem bam cha nyogo gwar South Sudan Global SSG kenen it is an open secret that the VIP the vice president and chair of the economic cluster Dr. Benjamin Bolmel has had his security detail change. He has been placed under the microscope as hand seemed to be executed for his senior backers. In a sense, is at risk of house arrest. A well-placed source allude this. We will update the public as more detail become. Joel nen yana magore SS ki South Sudan Global SSG ken sha roje me cha jala no mille rode no ken bol mel ishikan ishala do jene dong sha je yen dore native one of course she can ngada no tem la roda but in reality len yana man katin jashiyar ga yagwaza me wato wa bul mel tem la roda ne tiang re dwara shirmana na shanga taje gorman dana no jen challara mi mo mi sha detain take mido dien mi chanyo lat gwasa me gorno banyo manyo yekel ko biya kule take ngech kamana na sha gor no banyo shir yekel kata danan chalwe jeno cha bul mel sha je yen keje ke take mi shora lat bane all the detail bana kalin gwasa me kajan lareme mi to ke she to ndo bran chala jen wo cha bol million kaja bikon all the information bana ga jekaten kon lat ko den gwasa me na me de kon jegano ran mi cha gor dungdid media shi ka right tena na me karwa shi ka right tena na me nen kon mo gwasa me ajala da joje ken no tega mila roda rewi ke juba ka ki bol mel mi jene guje gwas mde jega no ci dum din media ci kana clarify no teka dup ti chagu ke jeno ci wuri shalga me bol mel ala rami mo mi cha yen ki ci yen ko di but dong de lane je dore lo dere te dore ci o dere
yo dong de yan ka dor medit but ka je report nen kono gwasem then bi aja link ka lo de gwa ka do budan inshallah ke ja chala do ne na me public update detail ti chano ka kwido budan inshallah ke jen wo bol mail chaje yen dor no ka chala do jen chaje confirmed karun wang long na baka ka tabaro 7 am no ka South Sudan time washiba military intelligence kana director general of national washi gi chik wo darurum chala bol mail ne me menyam dob dana wuken darur bol mail ka ja wa wuken yone pek ne kontra security ka de ne ganga je ko jan te ga body gand ngwana long an bol mail te ganga dor of course se me ngai kona dora te ka security midi da long maganga katiji Uganda ticketing ka jen report ya non gwad mu ko na linga cha jojo gwana wudi bol mail watch now dora ka dora no mo wa reduce ne pek nenten kontila security ka ja wa kan body gane ka dial cha ka wuch cha paleje body gane dangwel karodian body gane dangwel to kan it kon ganga je tama diodian gwasame wa cha torbiyeli shit ka tang ke dibamishin kontina dora shit ka wulini wa cha ga nyoko myot ka pek den pinba ka cha ji UPDF cha ga jogono jan wiya kabil nyang base lo shi wo kabil nyang base ka jodan chalat diodian na mo dor bol mail jan take a ping medit like take a day medit along ande jamo take tin mane dibam ne ko ganga dore shiram mo dong de laro jan ram tot ko vice president ka nyog jan lede ko position ko je secure but ka do cha gu jen bol mail wajen gu je o dong der take detail lede so chi kirm yadi ti order che to ko ne dia la kono te kel ke jen mo ko kon linga te right now no te ga mile rode mo de kon dia te ka lingten shan ngwan dien chan ling gwa de me ka do bana shalat ke jen ngwan dien wajen cha law ko bo kumuk tabde karunwang wa che ko muktab karunwang no wadu do chi general Paul nang Ramadan la chief of defense force general Paul nang wa shewe gwadan te bol mail tin ka tabangwan la 9 am in the morning ka mukta bol mail wa she bol mail she nyoko nang she loy dor dan tetin lo cha loy ka dor en bol mail point gwat she ngade no jen do badan cha lab je karun wang di den gwat me kamen cha kwen wa cha bol mail cha loy dor she kwajen but Dobadan loja dora kaja. Ko chala no since he was taken back, Kumbul Mill has never returned to his house and never returned to the office. Wa kana wichang ka kana wo kaloi ka muktaba lo kwai ka go dan te tena kan ga jodan chalet. No. So ne te ko kena ko lat ke report kana shi ga dar bol mel shi kana shek but teram te ten ka 12 pm ala ka changdar wa muktab da ngoda te gaka kana lep man baro dien ka tindi ala kono shalen gwata me mun yono jeno bol mele wa gwi ke jette na security cha di ten dora no shinen so much da me mishalat unless she office the mente tena kir en bol mel she ben rar ka she blana ba ko nga jeno bol mel kana ram mo kan di ten ke kana yen so na me a report mishalat ka kwi bol mel she ngai kono no te rol to walong te lat ko rin ke te to so na me dar la kel mo de contact clear message ten de contact to de kon ka ngaja go akos ka very important ka take ka detail ti jojo long go de kon dial te ka ngany talk so na me dar we kaya ko be kon dial le liang ki katen kon de lat korodien so na me dar la kel jordian gwas man dong man bana nyu akel ka je report me ana bala dunga kobo so bana report bana je linkel ko gorjeno bi road palpin baka liang dien me sha report dung did media donc did media la kan tindia la kon lat kro la kan ka ngai so ba report me bana jeling no ka kwi melat ke take attention mo to re wi ka kobo no ka kwi governor ne Dr. Riagai Cook do mo chala je en wojen dera kobo dera je visit bana
jo me bana jelin kel ka do badan en man chal ke jenu she to ga je ko we need to know full detail keten kon shadi en lot ko enaran go je da te ka ngech kamandan le rode so bana report me bana jelinga go ka ta dan din kon jema dora shal ka ko bo shalado ne tiga ko de kan Dr. Guy Cook de kan receive ke dare were which no chagola de nore we ka kubo wa shiramadan and la county commissioner Jimit Kwet Makwach and kan advisory katin contain dong take decision take ka la Kwet Makwach commissioner Kwet Makwach ka kubo ramadan la kan decision kula mekel wa kan chicken decision di kan la de ramadan la Dr. Guy Cook dare deal shobre we ka kubo ko bu kon kula te ngam magwa commissioner Queen Makwach chala no plan dana lede wajan dere we ka jonglei state go down to governor Dr. Guy Cooktin ban michire na me chala no shade we ka ta dana chala ke let me read it out. It is understood that Commissioner Quest facilitated the planned visit of Jonglei State Governor. Of course, Dr. Guy Cook without prior consultation or notification to key stakeholders, including country general, community elders, and other prominent intellectuals. Malat Kagwazame, of course, Larganijano, Allah, Commissioner Queen Makwaj, Segujano Jen, she plan maybe Dr. Guy Cook, but you could which car could watch a jerry aleka, kind of more wakan, kind of marketing quantity which, ka jowda shalat gwasama wa kan kana kon mat so me michigan mat da tariq number 3 awajen ko kana right ke which point the Queen Makwach watch na ti kariya Kennedy ti loska ti ke voice ka community sigala no ta dan de Dr. Guy Cook je ke do badan der akub der visit ke je kan kon ngake kan allow, so I will read it out also. This perceived lack of consultation has provoked a strong reaction from these respected group who have voiced their opposition, stating that Dr. Guy Cook visit to Akuba will not proceed without their prior consent and involvement. Disturbingly, reports suggest that local generals are now preparing for a potential conflict. Kajodan chalat gwas me chalado mu Dr. Guy Cook we were which a kana con marinating contila de tila jiwich, let's say tila jiwich kenatin contin la died dien which so me can con allow ke kan con go Dr. Guy Cook be jien bore ka kubo chalado no shabu ka kubo. Number 4, let's say number 4. We as members of the Akobian community fully acknowledge the legitimate concern of our general, community elders and intellectuals, their right to be fully informed and engaged in matter of such significance is undeniable, especially when it concerns high-ranking official visit. Maybe Kimwe and Dr. Guy Cook, which we name a Kanangaja community, Kene dial dit amenemane Kene dial contain pel key intellectual and on Makanka con inform Ki Kankalaro where Dr. Guy Cook, which we name wa dong charo de delut dero al der tin kadwobrana shalat kejam. Lat kon report dan shanung kadum din media amana dian chikan lat gwasame in the spirit of unity and for the sake of our shared future, we humbly appeal to our revered general and community elders. Please consider forgiving Commissioner James Queen Makwach for this oversight on behalf of Olakobian and let us seek a peaceful resolution. Kajo chalat gwasame kiwargada na shagor wa Chalad no take community and they can Queen Makwach Commissioner James Queen Makwach they can palika kodwa badana wa lat ke jeka pinko sha janga genetin konit ka kobia ka koba wajen chiga right kan Dr. Guy Cook de Dr. Guy Cook there visit there we ka kubo ka wa kan ngaje netin kontila intellectual so ngai kon of course me makanling la talk de na de ka gaction ngai kon ko de ala kalat ga domi gwa mi ba ngai ge no chara mo chaje no gwe which so mechanic kon no no bure which so beje mat ko jin dairy shop chajo me chaje la no mo kana kon allow ki kana kon no de
de Dr. Guy Cook there we wichin winimi ka kopo so jo me emdong de konling katadan en charge latkeje so ne me medithin gwasme te kon ke message dadien medong de konaling katadan en shikor chetwogaje bana report me ba bana nyok milin kona kel ka do badan en chetwogaje shirimen chanangach the same message ka dung din media mede koran palpin ba ka liengde ko gor kono banten kontin charole in lat re community ga dan en wala bana ka linkel ka lode cause things in kon lat ko den gor kan le mugwa ka gor kan palwai pin ko bi konti kan ngaketin kontin lat ko den bana me be nyaa yeken message me menen kono me message me cha gor you know cha message me cha gor ka de kon yaran palpin ka liengde and message me menen kono me gwada meni chala do ne sorry na jen cha jojo gwano shi kume ki de kolaro mostly nuari tin konte ngai jeno wudoran we jeg special ka PO3 POC3 ka quick run ci tuɔɔk so chan report me men chala gwada me chana linkel cause report very important de kon dial tike ngitin no ta shirik che to ye which in me da de handle di ki mete so bana jalin kel ka jalere me ka do bran inshallah ke ja abi gorno jin bi Nuer Online TV channel bi che support ka bi subscribe ko bitin kon lat ko din bikan yo mala shu ke ja chan report me channel link kel ka do bran che to ga ja ka jo inshallah ka warga mi sha to ko dung din media ba gwata me shala no tie ka dok kana le communities ko de kan ter dan shitwo ki ko shitwo de kan palpinga do mo go sha dok kana le community rewi ke juba ka POC3 cha ka tie ngai kore ga dan shitwo gre wichin binami ka POC3 gwan mo chi ko to kam dok kana le communities no ka do bran chi ko to ga shitwo kam community kenyam ajen we to kam nenten kontela negene ke jiwu ke ni konde kon cholo no ngwane tin met ka ta met ka kwan ke ne kon yos ka drug ne so cha kore me cha to ka ken shawar ga kulu gor gwas me be kwen ya ko bi akulu te kan ko cha je local community imana na shoda lat shi community shi kana reject amana na shalat netin kontela ngwane ke ne kon la jiwich gwa dan ko to tin shit ka Nuer community kene te ngwan ko ken chikan jo me kala no men chalat chikan loke chikan rejak baje kwen ya ka baje la de nyoko tukna in current week the ongoing tension between the Dok and Lake community escalated between the gang from both community and turned to clan conflict instead of gang, resulting in unproductive confrontation and a strain on relationship that flourish for generation. As a neutral observer and advocate for peace, it is imperative that we come together to appeal to both communities to put aside their differences and engage in constructive dialogue. Jowlin kon me cha gor ni ewarga me cha gor netin contemple pel gor ka je Dok community kana le community ka kor dana cha to gani gane an ko to ga kam ngane karodian chairman channeling ngani tin konante ka Dok kana ngani content ka le community kan chika gwaj ka mo shema ngai kono la te gane te mont dong lat ke ti chodian lot then from there bika gwaj and then after that be community be rodi ne matin so community more da mat ke ti jek dar ko gwade kwa Dok community kan le community kwa laro neme cho de luno de na de ken vol mishiro de michitu ka kam ngane karodian ke ngante je ko de ko lar ke ngane je ko ngane te dong cham kan drug ne ka bikan community bikan o involve ka mishit kan me dio je kon dia chi kon de accept right a mijak but to organization ka community nore ne shanga community nuar la kan support la kan atub gwada dana ngai kan rama mo te ke dwar special kan ngante ti de mat ka tab de kan ko an ka tramadole mi shi kan yin an mo community we janangten ana me embe be de long mo den wa de ka de ti ke jene shanga no ne ti sha ti jek cha ka ngi jene la non kan korbe kan ben dal ne re community ka be community bu gure ne get involved be community bu gure ne la wona no we got to be mijak chap and then we got to be support ka do shoda lot name naga Nuer community worldwide
ano ba mi jek ba je support ko ram meran chi mare ki ram meram tine kariem ka jana welan mi jek no so na me mi jek longa community culture me gore jano de je dil kapchong so en report ko linga cha root ko chajalat you know do badana bekaja jana wa a misunderstanding come doc and lay community use and on a jowda na chalat kaja baje kwenye baka jowda na chawar ga cha gor kaja you know to understand the root of the conflict often arise from misunderstanding, historical grievances, or competition over resources. The Dok and Lay communities, while distinct in their tradition and custom, share a common societal landscape and have coexisted in a delicate balance. It is essential for both the parties to recognize that the root of the conflict may lie in miscommunication and stereotyping rather than genuine animosity. Jolin kono me gwata me chom kane kan community ndangro ko kan kane la let ke na karodian kan korin me dak so me de ka bedakan tama no ngani ki ka ta je ga jitoga wachi chong na me unacceptable ki mi choro lot mi community shi karodian de get involved ne la jel kel so mutual misunderstanding ki gwaja dana jitoga teliang sometimes dong chi ram kel dong chi kor cha tok chi mi kor cha tok cha chi beno to dok ka ne leng nyen ton so chang ka yang kwan dang ro ti nyen to den ba ne ko ken ba ko dalten na me come on ko kon were enta mi na nyen te ba ka ngana nyen ba e ka dol ken ka dol were ka dol ken kana dol ken ba tuk dol ken ba chula che tam cha chu dok community ken le community chi nyen ton so cha chu joy ko en ram bro youth ku be chu sapone kalan ki tok dwelien mi mo kan root cause gwadan to rekten kana kon address ka root cause dana kona nyur ba gwadan to goten ba jiguch after dan mi chaji guji on den bunwer be kulo woten so chang le ran le korlel jote dere kulo ngaje no yuron roretin ki chaje wo mak so mala to genen kenyam kon wer gor kon gweje gwa mi ci reke tok shikoran be malmat ka duor ka kan kontara kan kono kon ngach ran dun do ngeram dana terek kera mo jeram dan tere den mene dial bugure den gaden bol so na me che chong kan Nuer community gore jeno de jere aleka so report mi shene me mlin kono me ata dan ci lo na ta jat ke je kamen chore lat so mi chirgana mo no be korbe nyin kam do kan le communities wana me e me je kalong especially gwada togo ten che gwad mo kwa ko togo kai dp cam ka poch gwad mi shuinaten so by report ke libaje kwen ka to kawaini so biaje chulinga taran cha gor kaje ramadan ko appear chela ro na I have heard and witnessed that Dok and Lake communities are always fighting in different refugee camps and IDP for several years, in which no one is taking the responsibility to dialogue and stop this senseless fighting among our beloved communities, Dok and Lake, for what had happened in Bentiu IDP camp, Uganda refugee camp, and Kenya refugee camp as well. Let the both leaders from Dok and Lake sit together and settle this indefinite problem issued and seek for peaceful dialogue to our beloved communities. Why do we fight each other in this difficult time? Do we forget what brought most of us in refugee and IDP camp? What will we gain for fighting each other when our beloved communities are enduring painful anger and flood and conflict? Engaging in conflict brings significant cost, not just in terms of economic resources, but also in the psychological and social well-being of communities members. Families are torn apart, children witness violence, and communal trust diminish with each altercation. The potential loss of life and disruption of local economies cannot be overstated. Such consequences do not just impact the Dok and Lake communities, they ripple throughout the broader region. Dialogue offers a pathway to understanding and mutual respect. By engaging in open discussion, both communities can air their grievances, clarify their position, and seek common ground. It is crucial to establish safe space where individuals can share their perspective without
without fear of retribution. Community-led forum facilitated by neutral parties could be available in creating this platform. Jola to gwasme duob dan dong de na de lo mara ka je ko de na de nyur ki kwaren content chiri ga mo che to kudien especially ka dokane le community and koro che to gwad de kap chonga je gor ne dial che goram kel so na me eri pon mo dong de kon dial len ka ta dan che to ka je mi mo ngai kon dial no jen e jaslo aje long eri ko dan che to je ne to wan che kanak ne dang baket ki ne dang baro ati ye ken ti ketes nien na me e je ga long she acceptable she mogwa gorijen ode kondial tika ngech kamandan la rode so na me gorijen ode yenling ka duob dan cha report me chaje non ka je bane lejek kala rodian ka ta dan dong de kondilat ko rodian re duaran kon were de kon ngai ke je a very important long no de kon de kon mitigring mi chitok de kon shung kondial de ne je condemn all of us at once ko chirgi te chika rodian de la dia chika de la tong nyok so report me jana na goro no de nyok kon kel en bana nyo je kala rodian biata gamal bye bye.